Fas'au ila zikrillah. Maka bergegaslah, fas'au. Kenapa fas'au? Nasabak pengala ta'ala nasuruh kilolomi yamanan dari mereka. Ya. Karena di riwayat dikatakan bahwa ternyata itu di hari Jumat itu angkatu malaikat timun rangi pintu masjid. Jadi setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang menunggu di situ. Siapa orang pertama dan orang terakhir masuk, kemana ku catatannya. Sampai nanti khatib kutuda nak matu. Ubaca ketok baka dua. Kurang nak tudah cinampe nak baca ketok baka dua. Selesai itu, nak tutup ni catatannya. Jadi ku kama pitau wetonta sabaran kita. Sabaran. Mari deni gatu gaga asapta kulalanna catatan malaikat. Jadi sia-sia sampajat angka mato tu. Tapi hanya sekedar ya maju maki bawa tapi wasile de gaga. Pada to lora cek di pak galu mak galu tapi de wasile na. Mari nasabaye pa na jok ka galu me kutangasoy. Ari gide metona na jok ka galu mak galu bare kidi wasile. Ye pa na jumpa kuloi. Masang kita wete ya lo boleh na lo bajai. Sama dengan ini ya pato jumpa ya ku kabut tahu ya Allah wallahu akbar po anam tuna na jaju ko mana torina. Ye ku mapakur batita. Angka na tumaku tori seremoni na pengalata la gura-gura ipuan. Tege ni amalaku ya ro amalak na wasile na jumaku 20 tahun. Isapar nih malaikat coba kamu cari kakak ataku nasapa palana nasapa pencatatan malaikat dewi gak senang setelah dilihat videonya ibu tarak video nah pak kata video tak mana kedai dia itu gak pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Patarakas ipemeng tamra syukur kembar raja talur sisi arajanna Allah taala. Ikemai iya mana engka mungkin naware pun Allah taala kuritu.
ajam-pajampang itu karo apa gindring atau pada kasih hadir di luna yote mabaraka bola malapin na pangala taala nilino barakam mengimati menjadi wisaba nasabarin atau katongki mati utama ribola risuga pamasi na pangala taala salawat dan niyama pasalama masalo ada malapin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tonasriye pamase dunia asalamakan mudah-mudahan ikamai umakna ya angkai pada toha ya angkai si mata delo nabita nakaluntur riolo narifungala tala serekom mengesinin na umakna mutamamana di surah pamase na puala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di Jumat yang pertama setelah Ramadan di bulan Syawal ini. Pada lori metangai alita piyamana kira-kira agana perubahan setelah kita meninggalkan Ramadan. Kita muhasabah diri, introspeksi diri. Engkamaga wasilitna ramalangi setelah Ramadan. Adakah hasil ibadah-ibadah efek training yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan? Bahwa itu ramalangi sebenarnya training na pengala kalau ini. Barak kau menginati ya kumasuni boleh bulan Ramalan 11 bulan yang akan datang. Yang tadinya mododo mau pesempajata mungkin Jumata bawa TV gau, tapi setelah Ramadan emang mulai joka toni masuk pajam magharibi, mulai joka masuk pajam isya. Inilah efek daripada Ramadan. Yang dulunya kita tidak pernah berpuasa di luar bulan suci Ramadan, setelah Ramadan angkat efeknya, biasa toni mah puasa Senin Kamis. Kalau begitu, setelah Ramadan berarti engkau itu wasit. Ya. Maka ini disebut dengan muhasabah diri. Ya. Jangan sampai sebaliknya, bulan Ramadan bukannya ibadah kita sama kimbe, justru Rafi mabila kihaku agama no pengata. Nanti kita lihat. Ya. Waktu di panaramalang biasa lada tu ya rupu jumai ya pato tama ke masjid kamu tahu ya ada kampung ke kampung mapakuro ya kumaka tu patawe ya sehari-hari balam na masjid 2 jiji sisan na matu kamu tahu ganda 5 jiji ganda 6 jiji 7 jiji tepo na iya ya oleh karena itu setelah Ramadan kita nih wasilen maga kamaga perubahan yaku pada mui wattunna di darabala purana Ramadan berarti gaga wasile gaga hasil Ramadan loi berarti ibadah yang kita lakukan tidak memberikan efek apapun terhadap kita ijama mi bawang ya. Padahal sebarang nalekoloki iyaro ran nama deceng iyaro apa yang diberikan oleh Allah di dalam atau pada hari Jumat itu dan nulewe kapa sandenya rita iyaro deceng naro amalak naro napa sajaki pengalata la pahalana na pambula mo pilih tewe kanikoy masjid ya. Mafajan ng kaman ke mengonra masjid sandenya lebih tapi pengalata. Kenapa na baraka nataro kor? Salah satu berkah yang diberikan oleh Allah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam. Angkara saya waktu Nabi Musa nakojok-kojok ke di kampung, naruntu nasi di wanua, sininna wargana masyarakatna yero di kampung, angka mana maturu ku pengalatan. Ibadahna luar biasa. Jadi bakutan Nabi Musa, wahai kaum, kalian ini dari kaum mana? Politika kok tuh? Kalian ini niga nabimu, kamu umat dari mana? Maka dia salah satu dimna kuro masyarakat kami ini adalah bagian daripada umatnya Nabi Musa.
Perannu pada Nabi Musa. Maka iya Nabi Musa. Kalau begitu kalian adalah umatku. Sudah berapa lama kalian beribadah seperti itu? Maka kurang lebih 70 tahun. Dan tidak pernah kami keluar dari ajaran Allah. Ya. Nagora na Nabi Musa, ya Allah, elupo betul apalan nolongan ya umatku. Ya Allah, sungguh besar pahala yang kau berikan atas apa yang dilakukan, ditunaikan oleh umatku ini. Denangka nama bela boleh kau ini puang. Maka turunlah firman Allah, meluputong ngetung sawaling itu mak. Mapuluh toni si mata marepe kia. Tapi Musa, harus kamu tahu, wahai Musa, angkamatu tusi di umat rimon rimu. Duan rakami na pegau kuasona juma malupo fi apalan nawadeni daripada yaitu umatmu beribadah 70 tahun lebih. Iya nah. Maka Nabi Musa kuat. Waddi to gana sa iya ufun nayro. Maka ni Allah Ta'ala dena waddi. Itu saya persiapkan untuk umat Nabi Tori Pojikku yang itu Muhammad zaman belakang pada Allah. Makanya berbahagialah kita. Bayangkan Nabi Musa, umat Nabi 70 tahun lebih beribadah denang kana lese ke Allah Ta'ala. Apalan di raja nekia ada yang ringi duman lagi tak termasuk di mana duan raka bawa ifego pesona juma nakala lupo fi apalan umat Nabi Musa. Coba. Maka di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu esininna atau matape nareko faiza kudiatis sholat fantashiru kupoli harus sempajak jumai fantashiru pilo fas'au ila zikrillah ya kudiatis sholat fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah fas'au. Kenapa fas'au? Nasabak pengalah ta'ala nasuruh kilolongi yamanan dari mereka. Ya. Karena di riwayat dikatakan bahwa ternyata itu di hari Jumat itu angkatu malaikat timun rangi pintu masjid. Jadi setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang menunggu di situ. Siapa orang pertama dan orang terakhir masuk kemana ku catatannya sampai nanti khatib kutuda nak matu ubaca ketok bakadue kurang nak tu dah cinampe nak ubaca ketok bakadue selesai itu nak tutup ni catatannya. Jadi ku kama pitau wetonta bersabaran kita sabaran. Mari deni gatu gaga asapta kulalanna catatan malaikat. Jadi sia-sia sampajat angka mato tu. Tapi hanya sekedar ya mak jumaki bawa tapi wasili de gaga. Pada to lora ce di pak galu mak galu tapi de wasilena. Mari nasabaye pa na jok ka galu ku tangasoy. Ari gide metona na jok ka galu magano bare ki dia wasili. Yefa na chupa kuloi masang kita wete ya lo boleh na lo bajai sama dengan ini ya pato jumpa ya ku kamu tahu ya Allah wallahu akbar po ana tina na jaju ko mana torina ya ku mapa kurbatita angka na tumatu tore seremoni na pengalata la gora-gora puang tege ni amalaku ya ro amalak na wasile na jumaku 20 tahun. Isapar nih malaikat coba kamu cari kakak ataku nasapa palana nasapa pencatatan malaikat dewe gak senang setelah dilihat videonya ibu tarak video apa tuh video tak mana kedai dia itu gak pak monro mau matole monro mau cerita yang mana utama kamu tahu dah tutup catatan malaikat jadi si pengajari ki ya kulo metoki jo maju mama aja cetak mah
Kimetori akatai. Ya. Tama mana nih. Jangan sampai sia-sia bawa mi ajo ke ngetak. Hanya untuk ya ipego baju mah tapi wasile dega. Makanya tuh makanya Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafs. Maka periksalah diri kalian. Periksa ya leta. Ya. Kira-kira nanti kalau malaikat mau menjemput kita, engkau maka persediaan. Engkau maka amalakna jumata ifegau. Ifa boleh. Jangan sampai tinjau ke kibah maju mah, tapi wasilik di runtuh. Magai korden. Ya, dia sepelekan semua itu. Ya, tapi alhamdulillah kita jadi kue kampung tae di Papua ya alhamdulillah. Ya, syukur nih. Biasa aku koto-koto lopoe wae. Masih bebumi teh. Kamana kurak tuh hilang. Betul mak cuma ya panatama ma peri-peri bahkan kama ma sembuh. Oh, bagaimana caranya ini? Kecuali kalau memang ada sesuatu hal yang membuat kita terlambat. Ya kemungkinan tuan kamu malaikat catatan maka terlambat gara-gara mapak. Ada uzur. Engkau tuh pengampunan Allah Ta'ala, tapi kudek tuh gak kamu bawa hanya sekedar bicara-bicara keduniaan. Nah, ya namanya jadi persoalan. Jangan sampai nanti kita menuntut pahala di sisi Allah, tapi degaga iruntuk sangadin nagali bawa kual pengalatan. Hadirin sudah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu muhasabah diri kita, terutama coba periksa lita. Iya. Kira-kira setelah Ramadan ini engkau mega paci muki kira-kira mega biasa tobat tak der. Pak salah satu yang membuat doa-doa kita itu belum tembus diijabah oleh Allah itu karena persoalan dosa-dosa masa lalu kita belum diampuni oleh Allah. Magai nasabak makutuki toba ayah sama kutu toba dene lo maka jarinah iku melodwangi imangi mende. Nah maka ada guruta almarhum guruta Harisah pembina pondok pesantren An-Nahda Makassar. Iku nakai imange jarinna akato jarinmu. Magai dene risa politik itu perlu doangi terima. Akamu ira amin. Ya. Dan tidak ada doa yang dijamin oleh Allah diterima kecuali doanya orang berjamaah. Kalau rabbukum ud'uni astajib lakum. Pengalatan makan. Ya. Berdoalah kalian. Kalian siapa? Kalian itu banyak. Astajib lakum pasti terima. Harus. Tidak ada doa dijamin oleh Allah diterima kecuali doanya orang berjamaah. Ya kucaleleta melo doang bisa tidak, bisa ya. Tapi ku berjamaah tidak jamin Allah tahu deh, terima. Mungkin engkau sidik kau ini diterima melo doa, tapi mungkin ada di antara kita engkau sidik tahu ku diterima melo doa. Ya sirna sabari terima melo doa. Ya mana? Dah pasti diterima itu Allah sudah katakan. Kalau rabbukum ud'uni astajib lakum. Hadirin sudah jamaah. Maka banyak-banyaklah mengangkat tangan. Ya. Allah sedang cinta kepada hambanya yang senantiasa minta kepadanya. Marandu Allah Ta'ala. Ya ku cekik melo makan Allah Ta'ala de kapan nanu ka ieu. Dia naran nuangak ka apa ieu. Dia butuhkan ka apa ieu takut. Tapi ia kuti meloki maka Allah Ta'ala butuh kato ngaka iya takut eloko pasti wareko. Jadi ini terutama bertobat sudah kian asikiri ki Allah hanya tepas-pas lada sompa jata ayah sompa pas-pas Quran mak bere seletan dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buka di Quran ini rita tiga nih wasal asikiri maka pada koto dega dosa. Ya. Sikir itu adalah pelebur dosa. Di samping itu zikir itu juga pelebur dosa dan penipis dosa. Ya.
Makanya guru-guru kita itu ketika dia mengangkat tangan langsung dijawab oleh Allah. Itu guru-guru tatu. Asal nakka jarinna masiri ngalah talku dina tariwe. Ada bedanya ini. Ngati yakta batolnya cerita. Bedanya adalah yero guru tak mega tobakna mega sikirina makura dosana. Dena mega parilaut, dena mega nelau. Nah, makura dosa. Apa ini? Mega parilaut tak. Makutuki toba, makutuki masikiri. Nah, mega to dosa tak. Nah, parilaut tak, parilaut tak liwe igana. Jadi itu perbedaannya. Makanya doa kita ay mereke. Letu matau tu tapi mereke. Makanya papalengina ya roh, papa halusna ya roh, papa licinna ya roh adalah zikir dan doa-doa kita. Makanya jangan bosan minta berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah belakang oleh Allah, inilah bukti yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya adalah marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, wal tanzur. Periksalah diri kalian, dena ker pangala taala pariksa tauhid. Periksalah diri kalian. Ya kumatu di kuburu dena kada malaikat niga puanna ya rasuli maka demi ko ira malaikat niga puammu. Dena aku tanangi rosi bawangkan niga puanna ya ro. Iko na tanai. Jadi tidak usah pusing, tidak usah katutau titawede batu na nilai. Wah anu aja na titawemu nilai, sibuk menilai orang. Tapi sibuklah menilai, melihat diri sendiri. Ya, jadi sibuk baru pasalah tahu ita ni bala tak kaleta maka di dito kata salah tak. Sibuk ni nilai tahu neraka, bidah, tapi ternyata kita banyak melakukan bidah juga. Kita banyak melakukan dosa. Ah, ya nah, to bahaya iya. Dia ngetane ko mato maka dah. Ya rosi bawamu ya bidah kan pego dek. Iko ita nai. Introspeksi diri, itulah yang terbaik. Saya kira mudah-mudahan ada berkahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslim. Allahumma sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allayahi minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afin dari sabr. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kimisol. La ilaha illallah wa la syarikalah. Sawu rahimahullah salatu la ilaha. Allah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Wa subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhus arba'atan minat tayri fazurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna yatinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إنك Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu. Allahumma ajirna minan nar wa ajirna minan nar wa ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya nusram wa nabi sallallahu jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ilaha illa wahidun la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Darayatulana subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah wa la syarika lahu Bismillah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah wa qala rabbukum ud'uni astajib. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakiran hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma yassir wa tuwassir wa tamassir ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas shalihin. Wa min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Stop.